Meghalaya Pradesh Trinamool Congress constituted Southwest Garo Hills District Mahila Committee and Ampati Block Mahila Committee in the presence of Salmanpara TMC MLA Winnerson D. Sangma and Mahila Pradesh Trinamool Congress President Selma D. Shira. Women's wings were constituted. Addressing the huge gathering, Salmanpara TMC MLA Winnerson D. Sangma explained how the MDA government has been betraying the people of Meghalaya. Winnerson also said that under Dr. Mukul Sangma's leadership, we will work harder for the people and bring the wings of change to Meghalaya. Trinamool Congress State Mahila President Selma D. Shira congratulated the newly appointed office bearers and urged women across Meghalaya to join hands with TMC. Grassroots level dongga manderang ko anjing cemungna nanggen, darang ko ba jegal nabe, darang ko ba underestimate kanabe. Sakantini, wiani, maasiani, dengtang gen, nokoba isol ban cengna, mona rangko na dengtang wona, talent ko cengna dengtang wona, angni talent ketang jana badunga, sani bani talent ketang jana badunga, aniba, gemek ko absan anjeng don demi kam kagen cemode, anjeng ada belak ba, committee member rangye, anjeng ni TMC na. Saya ni kura bana manggen yang ada simang ko gisik rat sing na namna ka anjing sakantian maga barang ning nakanirang nukdango kamrang banga ning nakanirang genang andi ba hai jatna songna dogna songthang na nuktang na area thang na anjing ba on thi prak on gel pai anjing nama kam kodak na yang ada simang ko mol na namnaka anjing cirang ni thung thot ni ko anjing ni ka man dalo anjing ni gise ko yarang ko chanji anjing ada hai sakan tian antang ni mana tang antang ni changa tang antang ni wia tang ko anjing ni All India Trinamool Congress ko belakat na gada anjing sakantian kam ko kana dalo parti de gaman agan na din ang jawaha na simang taltok ha uni gaman agan na nga nang netsa may na dao sumay rang bari ang inga ha na simang nukdang dangjang ci ango da si MLA niya kadang da jaksi jeng ako de manjana kada anjing kandeke chanchi remani ko daket dalo district level ko de yano sungaha na simang ni namnak ka manderang ko na simang president, vice president, organizing secretary ruan deke dengtang gadang ni manderang ko na simang ansiyok ha. Ya party ni district level mang kam ko kana manjawa. Susok ko bang jawa. Uni ka man anjing ne may kudak na nangyen bang bata manderang ko chamong na anjing sa kantian joton ka barang na nangyen. Anga sakbunga kuman baude sakaban sakbunga kuman baude sakchikang nga wanda ke sakol gerak sakbunga man bagen cemode sakretsa sakuman gen grassroots level ni belongen important nga grassroots level dungga parang sa bot kaga barang bunga